uyu mugabo mubona bamwita Isaias Afwerki, akaba ari we mukuru w'igihugu cya Eritrea. Yari mu nama ndetse mu muhuro na Putin n'abandi bayobozi bariko baravuga ku kibazo c'intambara ya Ikerene ndetse n'Uburusiya, uko abona ibintu n'ukuri kw'ibintu aho guhagaze. Ashize amanga aravuga amajambo mugiye kumva mu kanya gato, ni video mushaka mwuraba ku matelefone yanyu mukayikurikirana. Reka tumwumvirize. Iyo abantu bavuga ikibazo cy'Uburusiya na Ikerene bari kuvuga ibyanyu, cyenda babwira ati burya nta ntambara ihuza Uburusiya na Ikerene ihari. Iyo muri kuvuga ngo urabona ngo Uburusiya ngo Ikerene oya, ndababwira nti burya nta ntambara nimwe ihari hagati y'Uburusiya na Ikerene. Kuki uyu mugabo avuga ibi bintu, uyu mukuru w'igihugu Isaias Afwerki? Kandi urabye neza nta n'amakimbirane ari hagati y'Uburusiya na Ikerene, hari ukwibeshaho gukomeye. Ahubwo iyi ni intambara yashojwe na OTAN. OTAN yishoza ku Burusiya, si intambara y'Uburusiya ndetse na Ikerene gusa oya, ahubwo ni intambara OTAN canke NATO mu Congereza iyo ubwayo yashoje ku Burusiya. Bivuze ngo si intambara iri hagati y'ibihugu bibiri, ahubwo ni OTAN yayiteje kandi ni kubiri. Bivuze ngo ni intambara yatangujwe na OTAN ku Burusiya, kandi si ku Burusiya gusa, ahubwo ni intambara batanguje bagambiriye kugira ngo bayobore isi nzima, bayishire mu kwaha kwabo, isi nzima bayishire mu kiganza cyabo, abo banyamerika n'abanyaburayi bene wabo, abambari babo. Bivuze ngo ni intambara igambiriye ubuhangange, bagomba guteka ibihugu bito bito, hegemony. Bivuze ngo uwo ni umupango bapanze kuva na kera, bakomeje kuwuteza imbere inyuma y'intambara y'ubutita, icyo bita guerre froide canke cold war, ya ntambara yabaye inyuma y'isi intambara ya kabiri, aho Uburusiya bwakoze ko bushoboye ngo butsinda umunazi. Umunazi akimara gutsindwa rero biba ngomba ko hakomeza ubudagi buragabugwamo kubiri. Bukimara kugabugwamo kubiri, hatangura kuboneka ubuhange bw'ibihugu bibiri, Uburusiya ndetse na Amerika. Bagomba kumenya uzuyobora ninde nyuma y'intambara, ninde azogumana ubuhangange. Birangira kandi Uburusiya aho bwari bubarizwa muri wa muryango w'Abasoviete usenyutse. Ukimara gusenyuka, Amerika sigana ijambo rikomeye ku isi, ku buryo byagiye naho abambasaderi n'abantu b'abayobozi mu Burusiya bapangirwa amajambo bavuga n'abanyamerika, kugeza igihe byarangiriye igihe Putin bamushize ku butegetsi. Baramubwira ati mugabo va mu bushikiranganje bw'intebe ube umutegetsi ugomba gusubiza ikuzo Uburusiya. Ubwo tuzobigaruka ku biganiro bikurikira inyuma. Aravuga ati burya iyi n'umupango bapanze aba banyamerika n'abanyaburayi inyuma y'intambara y'ubutita. Bivuze baje n'ibintu bari mu mutwe bita fantasy. Fantasy ni ibintu busa bikuri mu mutwe nyine, ibintu busa ngugomba biba biri muri imagination nyine mu mutwe wawe, urumva ataho bihuriye n'ukuri cyane cyane. None basane cy'ibiro kiva kiti containing, kwa kundi bugomba gufatirana ibihugu bidashoboye ukagomba kubifatira mu ko hanyene cyanke nyine abari ubushoboye muri make urenze bwo bukurikira gusa. Neyo ibintu batanguje containing Russia. Bivuze bagomba gushira mu ko hacanke mu kiganza Uburusiya, bagomba gushira mu kiganza any power, buri bubasha nk'ese buri gihugu gifise ububasha bwaco, bahagomba kucigarurira bagitegekeremo. Small, big, cyabe gihugu gito canke kinini bakagomba kugitegekeramo nyine bakakiyoboreramo. Not challenge them technology. Bivuze ngo bigatuma mu ikoranabuhanga bikomera, economically ugasanga bagomba guteza ibibazo mu bintu by'ubuhinga bwa none canke se mu bintu byerekeranye n'imari canke se ubutunzi bw'igihugu canke mu kibano c'abantu. Bagomba kandi guteza ibibazo. Murabona Putin nawe arahari mu muco w'abantu, ugasanga bagomba guhindura umuco w'igihugu ati mwitware nkatwe. Niyo mpamvu burya intambara y'isi ya kabiri imaze kurangira, aho abantu bakomeje kwisukira muri Amerika bagiye gushaka kubaho, ukimara kuhagira wigisha icyongereza kwanza kugira ngo bashe kwitwara nkabo, icya kabiri ukakigishwa kuvuga nkabo, ku buryo inyuma y'isi intambara ya kabiri Amerika yakomeje gukora gahunda bita brand America, kugenda bamamaza. Niyo mpamvu uyu munsi uravye filime y'Ikinyamerika biragoye ko uzorangiza filime utabonye ibintu bibiri. Ikintu ca mbere na amadolari y'abanyamerika, icya kabiri idarapo. Ivyo ntibibura, ntibishoboka. Bahagomba no guteza ibyago mu bantu no mu bihugu bishingiye ku butunzi bw'igihugu, mu kibano ndetse no muco w'abantu, bakagomba kuvyangiza nyine. Abana bategese ariko barumviriza Putin ngo muramubona. Culturally, they have to contain everybody. Bivuze ngo bagomba gutegekeramo buri umwe
cyangwa se gufatirana buri umwe abagoboke abayoboke. For me, Kuri jewe this failure of the attempt to contain Russia nimba byarabananiye cyangwa se uku kunanirwa kwabo ko kugomba gutegekera mu Burusiya nimba byarabacanze bikabananira, immediately move bivuze ngo byagomba kwimukira mu burasirazuba vuba vuba. Nimba Burusiya byanse ko babutegekera babufata mu kiganza cyabo bikabananira bikabananira kubera babigombye ko bikora ariko bikanka, nimba byarabananiye bikabata kuwa amazi rero to the east. bivuze ngo bagomba kwimukira rero baje kuronderera mu burasirazuba kuko bananiwe ku Burusiya. Containing China is there next. Bivuze ngo rero ku Burusiya bwabananiye gufatirana no gutegekera mu nyine kuyifatira mu kiganza, babonye imenga bo kwimukira mu burasirazuba bagomba gufatirana Ubushinwa. Kandi rero niwo mupango bafise, nimba byase Burusiya dufatirana Ubushinwa. Mukaba muzi kandi ko Ubushinwa budakunda kwishira mu vyago vya politiki intambara za hato na hato kuko n'igihugu cyavuye kure. Ubundi ho kera Abashinwa barabakozi b'Abanyamerika, bakora amadarapo abanyamerika yumura y'inganda mu Bushinwa. Abashinwa barakora birakomera biteza imbere bava mu kuba igihugu gikenye batera imbere kugeza uyu munsi. Umushinwa ikintu cyambere ashira imbere ni business, ku buryo kugira ngo zo mubona ariko arishora mu ntambara kiba ari ikibazo gikomeye. Bivuze ngo nimba byaranse rero hakujya bikanka mu Burusiya, igipimo kindi bagomba kujya mu Bushinwa bahategeke Agenda. niyo mupango bafise ukurikira kujya mu Bushinwa. Be playing a very deceptive Bivuze ngo bariko barakina umukino mubi w'ubuhinga bw'ubugome cyangwa se ubuhinga bwa bundi bwo kuyovya. I'm trying to tell everyone Bagerageza kubwira buri umwe atoya tugomba gukorana n'Ubushinwa nyene, we have to do this and that. tugomba gukora ibintu bijya. Urumva no mukino bari gukina baza kubira ngo dukeneye ko dukorana, wakwemera mugakorana bakaguhutura n'utundi ugasanga bagomba kwigarura imitima y'abayobozi, ugasanga abayobozi baparanganye bikanakomera. Ariko bigeze ku Bushinwa sinzi ko bizokunda pe. Abashinwa bijya nta mikino bagira. Their miscalculation about China has Kandi uko bigaragara uko bapanze imipango yabo miyiba abanyamerika, Putin byageze n'ahatwenga ino kumva uyu mukuru w'igihugu Isaiah Afwerki hakujya bijyana aho Putin atwenga. Ati burya bateye ibiharuro bibi ku Bushinwa bibwira ngo bazobumvira, ariko bigaragazwa ko bibeshe ku Bushinwa. Bivuze ngo bakoze ibiharuro bidasobanutse bitanyaye vya feke biraba to be wrong. baribeshe. They felt probably they have the technology, Kandi bo bibwiye ngo dufise ubuhinga bugezweho, everything. bibwiye ko bafise buri kimwe, Chinese can only kandi bakibwira ko Ubushinwa bw'icyo bukora ari gukoporora. Muri make ivyo bakoze no bagakoporora. Bakomeza kubira ati rero nimba bakoporora ivyacu tubege twabwira tuti reka dukorane tubereke ibi nibi ko vyokunda. Ariko Umushinwa Afwerki ati baribeshe kandi vyigiye imbere. Ubushinwa biragoye kumufatirana nabwo nkuko byabaraniye ku Burusiya, baharuye nabi. they will never equal them. Kandi burya Abashinwa Abanyamerika ntibazigera bangana n'Abashinwa, kandi nimba barabakoreye imbere ntibivuze ngo bazobafatirana mpaka. Ubu unye amazi amaze kurenga inkombe. Bo bibye Abanyamerika ngo Abashinwa ngo ntibazonganya nabo, bo ngo nabo gukopiya gusa gukopora ibyo Abanyamerika bakoze bagakora, bakibira ngo Abashinwa burya ntibazogera aho tugeze ngo tunganye. Ariko suko biri. So they will contain Russia. Bivuze bazogerageza gufatirana Uburusiya babutegekere mu nyene babuyobore, But make friendship with China kugira ngo bakore ubugenzi bareme ubucuti n'Ubushinwa and continue taking advantage. kandi bakomeze gufatirana ku kajyo That's so that containing Russia will be easier. kugira ngo biborohere. Nivuga bahere mu Bushinwa kugira ngo barabe ko nimba Uburusiya byanse rero tujye mu Bushinwa nitwafatana Abashinwa Abarusiya bizokoroha. Mwibuke muri intambara Umushinwa yakomeje gufasha Umurusiya kugira ngo intambara akomeze kwicamwe neza n'ishema n'isheja. Bivuze ngo rero niba bimeze uko babonye ko mu Burusiya byanse bitagikunze ko bapfa gutegeka mu Burusiya ngo bategekiremo nyine nkuko bashaka, bavuga bati umupango ukurikira cyo mu Bushinwa kuko bo ntibazonganya natwe, basanga bibeshe. Bakimara kubona ko bibeshe rero baci bavuga bati igisigaye rero ni kibe cyonyine tujye mu Bushinwa tukabufatirana kare ko bufasha Uburusiya muri iyi minsi kuko twabakatiye buri kimwe, bizotuma Uburusiya bworoha tubutegekeremo. Ariko basanga babiharuye nabi. Umushinwa nawe ntagomba kuva kwizima. To do. Now China is out of control. Ariko buryo Ubushinwa bwarabarenze, ntibakibasha kubukontorora nabwo byaranze. Containing China Bajya gutegeka Ubushinwa ngo bujye mu biganza byabo from Taiwan. bahereye muri Taiwan, niho bahereye. Murazi ko bagenda bagashaka no gusotora
ubushinwa biciye muri Taiwan. Taiwan ifatwa nk'intara y'ubushinwa nkuko mwumvise yuko kajya gace kandi ka Hong Kong ari intara y'ubushinwa, bikaba byaremeje paka uyu munsi bahagomba kandi gufata Taiwan n'intara yabo nkuko bisanzwe, ariko bakagomba kuba igihugu. Ariko waraba neza ugasanga ko kurabye neza mu mateka, nzibabwira navyo reka ndeke kubijyamo cyane, ariko nzibabwira amateka ya Taiwan turacukumbure tubamenye. Ati burya bahagerageje ko bashoboye ndetse baca bagomba gusotora ubushinwa bahereye muri Taiwan. Mwibuke ntasi Perusi yaragiyeyo, baramubwira bati we nimuje ino muri Taiwan bagomba gusaba uburenganzira ko Taiwan tuyifata nk'intara y'iwacu n'ifise ubutegetsi bwayo. Naho bati oya, twebwe natwe burya suko tuyibona, kuko abanyamerika bakunda Taiwan. Taiwan niho hava za semiconducteur za zindi bashira mu matelefone mu turadiyo mu biki, kandi burya igice kini hafi 80% bya semiconducteur ziva muri Taiwan. Niyo mpamvu ndetse kuko mvu Bufaransa butagomba kuva muri Niger kubera ijya Iranium ihari, ni nako ndetse Amerika itagomba kuva inyuma ya Taiwan. Yatanze ibikoresho, ariko abajenerali benshi b'abanyamerika bagiye bavuga yuko bagiye mu ntambara n'ubushinwa, Amerika iguye n'ubushinwa burya vyogwana ko Amerika ifa gutsinda uko yene cenyeji. Abashinwa sibo bana ni benshi bogwana bigakomera urugamba rw'ihundura. Sasa Amerika yakomeje gusotora ubushinwa ihereye muri Taiwan nkuko byagenze yari kwa Nancy Pelosi. Ubu murabizi nimba mukurikirana amakuru, ariko niyo mpamvu mpari kugira ngo ndabasobanurire ndababwira ibintu bigeze. Kandi bongera kandi gusotora ubushinwa bahereye mu Buhinde. Murazi yari habaye intambara, mugabe intambara y'igihe gito ntitwita intambara ahubwo n'urugamba rwabaye mu gace bita Kashmir. Urumva abashinwa bigeze kumvikana ni uko ubona Bahinde uko bama makimbirane, bumvikana yuko nyuma y'urugamba bamaze igihe kinini, bumvikana ko atanko izongera kandi kubavugirizwa yuko batazongera kugwanisha inkwaho hari muri ako gace. Bimazogenda uko yari rero abashinwa habaye amakimbirane n'abasirikare b'Abahinde, abashinwa binjirana ibihiri bakubita Abahinde bica hafi bangahe muri bo. Abahinde bagiye kuvuga ati reka twebwe twumvikanye ko atanko izuhavugira, nta saso rimwe yigeze rihavugira, twakoresheje amahiri turagwa ntitubihakana. Ubwo rero mu vyumba bisobanukirwe. Ati rero bakomeje gusotora bahereye muri Taiwan, bahera kandi mu Buhinde, ariko birabananira. Bahera kandi muri Japan, aho bose n'abantu babubaha babumva, kiretse ko Ubuhinde bukomeje kubigobotoramo gahoro gahoro gake. Bahera muri Japan, mu Buhinde, Taiwan kugira ngo basotora ubushinwa, bongera kandi baca muri Korea y'Amajyepfo ndetse na Australia. Abo usanga ari ibihugu vyegeranye ukuntu ku buryo bagomba gufatana ubushinwa bahereye muri ibi bihugu. Abo tuvuze Ubuyapani, Korea y'Amajyepfo, Australia, Taiwan, Ubuhinde, kiretse ko ubundi bakomeje kubigobotoramwo ni ibihugu usanga hanini bifatwa nk'abana b'Abanyamerika kuko bakoranira hafi. From Australia, no muri Australia bagaherayo. Ariko bikora gute? Babikora gute? Bazoyikora gute? Now challenge is coming. Bivuze ngo rero hagiye kuzihangana byo rigiye gukurikira. They need to deal with Russia. Ariko ubwa mbere bagomba gukemura Uburusiya kuko nibamba kuri bo muri make. How are they going to deal with Russia? Uburusiya ho bazobufatirana gute? Babukemure gute? Maze bimukire mu Bushinwa. Kugira ngo bahera ku Burusiya baje ku Bushinwa bizogenda gute? Ese bishoboka bite ko bajya abagabo abo Banyamerika n'Abanyaburayi bibwira ko bofatirana buri umwe? Ngo bakemure buri umwe babone ko botegeka bakibasumba binakomera, bishoboka bite? How do they contain us? Ni gute Putin byageze avuga ati mbonye umunyafrika koko azi ivyo akora. Ati ni gute bibwira ko bopfa kudutegekiramo? Akibaza botegekiramo gute? Ni gute bo bikora ngo badutegekiremo natwe batuyobore batugira agace kamwe kabi wabo nyine? Putin akomeje kuyimwenyurira gusa ari kubona Abanyafrika basigaye bafise ubunye gusumba uko bakika ko batabufise. This tiny Eritrea ibaza akagahugu gato ka Eritrea is being contained by bakagerageza ndetse kugafatirana ko ngo bagategekiremo. We are being punished. Aho turiko turahanwa n'ibihano byabo, kandi buri gihe tugahanwa bikaba ngomba ko duhanwa kubera ikibibira igihugu hakiyo cy'igihangange. Bahagomba gufatirana agahugu gato nkatwe muri Eritrea. Abo Banyamerika ariko nibi because we are not bowing. Tugahanwa kubera tutemeye kubama canke kubika imitwe imbere yabo nk'ababambaza. Tugahanwa buri munsi, tugahura n'ingaruka z'ibihano kubera twanse kubacurikira imitwe, twanse kubama ngo dukubite imitwe hasi ngo tubumvire. Tugahanwa n'ibihano bitarangira, sanction. Ariko tubabwiza ukuri, twebwe ntitugiye kubama kubera ibyo badusaba n'ibyo badutegeka. Wapi?
turanze. The Cold War, Iyo ntambara y'ubutita Russia was the hope for the people. burya uburusiya bwahari icyizere cy'abantu b'isi. When the Soviets Uribuka abasoviyete bagihari, abasoviyete bagihari, were there, bwari bumwe bw'abarusiya n'abandi bihugu bagiye bishira hamwe za Yugoslavia, gukomeza ubwo murabizi amateka murayumva, bagiye bishira hamwe. Ngo uribuka abasoviyete cyangwa se ubumwe bw'abasoviyete bugihari? unfortunately, leaders in the Soviet Babwiye nabi rero, Union made abayobozi bo mu basoviyete bakoze amakosa yabo, mistakes to see the collapse. birangira ndetse abasoviyete baguye kubera amakosa bakoze abayobozi. Kandi burya ni ibyago by'amateka byagwiriye abasoviyete, kuko burya inyuma y'intambara y'ubutita abasoviyete nibo bari icyizere cy'isi yuko cyagomba kugezwa, kuko hari amahame abiri. Habaho kapitalisme. Kapitalisme ni systeme economique cyangwa uburyo bwo kujyanisha ubutunzi bw'igihugu cyangwa bw'isi, aho usanga bw'ubwikunzi, aho usanga agatsiko cyangwa se akabwi k'abantu bake aribo bagira byinshi, abandi bose bakamera nk'abakozi babo kandi bagahembwa ubusa. Aho usanga igice cyinshi cy'amafaranga cyangwa cy'ubutunzi kigizwe n'abantu bake. Iyo niyo politike systeme ndetse economique cyangwa uburyo bajyanisha mu bintu by'ubutunzi bw'abanyamerika bagomba ko bitezwa imbere. Ku rundi ruhande abasoviyete nabo bagomba gushyira imbere communisme cyangwa socialisme, bivana no kubyita, aho bafata ndetse aho usanga atamuntu n'umwe afise ibintu ku giti cy'iwiwe, atamutungo cyangwa se ubutunzi bw'umuntu ku giti cyiwe, ahubwo byose ari ibya leta kandi byose bigomba kugaburirwa abanyagihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uburusiya ubwabwo ntibukiri abakomunisite nk'uko tubyumva. Ubushinwa ni gato, ariko Korea y'Amajyaruguru yo iracagendera kuri ayo mahame, ariyo bakomeje kuba inshuti n'Uburusiya mpaka uyu munsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ati bijyana amakosa yabaye y'amateka, tuwirirwa n'ibibazo, abo twafata nk'icyizere bakora amakosa abasoviyete, abagomba gutabara isi. Ubu bukene tubona, iyo sosiyete cyangwa se iyo komunisme ikomeza igahama neza, ntituba dufise ubukene nk'ubu tubona ku isi. At one point, Nk'uko wabivuze hahandi, that was a historic strategy. kuko byari ibyago bikomeye byo mu mateka ku byabaye. In the course of the history of humanity, Kandi urabye neza mu mateka y'ikiremwa muntu, that was a catastrophe. byari ibyago bikomeye twabonye, Because the Soviet Union collapsed, kubera abasoviyete cyangwa se ubumwe bw'abasoviyete bwaguye, habaye ibyago bikomeye mu mateka, birangira abanyamerika baduze. Niyo mpamvu bakomeje gutegekeramwo buri umwe. Bivuze ngo nimba Amerika ikomeye umunsi byahereye hariya, iyo abasoviyete bakomeza kuhaba, uno munsi aba hariho impande zibiri z'ububasha zikorera hamwe. Bamwe bavuga, abandi bakavuga bati oya turanse ibyo bintu. Kandi iyo isi iyobowe n'imbaraga zibiri zisumbana, bituma habaho uburinganire. Impamvu ataburinganire ni uko Uburusiya butangiye kandi kwiyubura muri iyi minsi, muri iyi myaka mike ishize, ariko mu myaka yaheze Uburusiya nta jambo bari bufise. Ariko kuva Putin yahawe kuyobora igihugu kuri kondisiyo imwe yonyine, kongera kandi gusubiza ikuzo Uburusiya bwahoze bufise. Ariyo mpamvu buri kiye bavuga, Putin avuga ati ndabikubise mu buhiri sibe, turabyanze. Agomba kumvisha abiburengero ari abanyamerika n'abanyaburayi yuko hagomba kubaho uburinganire mu mbaraga canke mu nguvu, mu bubasha bw'ibihugu, apana uruhande rumwe kwama ruvuga gusa abandi bumviriza. Twagize ibyo kubera bahaguye abasoviyete, baragiye baratandukana, ubumwe buratatana, kandi bo bibwiye ko bashobora kuyobora isi mu myaka 50 igiye kuza n'imyaka 100 igiye kuza badafise uzohangana nabo. Ari kuvuga abanyamerika bibwiye ko bazoyobora isi mu myaka 50 100 atanumwe abakomeye mu nkokora, ariko yibagira ko bidashoboka. Ntibyopfa gushoboka, ntushobora kwamuyobora. Yego naho wakana ko Amerika ari igihangange, ariko biragoye kuzokwamuyobora igihe cyose, ntibishoboka. And that was when this hegemonistic fantasia, nico gihe ndetse ibi bintu tuvuga ngo ibintu bari umutwe ngo bakeneye kuyobora isi bayifate no kubashaka, nico gihe byatangwe, nico gihe bateye kubiteza imbere. Rero bagomba kubishira mu ngiro, developed. niyo batamwe kubikora. Bagomba gufata buri gihugu bagishire mu kwabo, bagishire mu kiganza, bacere ku bubasha bwabo. Niho ibyo bihe byatanguye. We have seen what they have done the last 30 years. Kandi uravye neza uko twobivuga, twabonye ibyo bakoze
mu myaka 30 ishize twarabonye ibyo bakoze abanyamerika. Putin we ni gutwinga gusa yumiwe nabo kubona ubundi munyafrika z'amateka nkayo bazi nabo byamu nakumiza pe. It's a continuation of the same ideology. Bivuze ngo bya byiyumviro by'ubucakara canke by'ubuja byarakomeje bo bibiye ko bagiye kuyobora imyaka 150 mugabo uravye neza ubuyobozi bwabo aho buganisha ibindi bihugu bakomeje yangenga bitekerezo canke se wa murongo w'ivyiyumviro w'ubuja niwo bakomeje wa murongo w'ivyiyumviro w'ubuja wo kuvera kera hamwe baza bagatunda abanyafrika bakabatwara iwabo ni wa murongo wakomeje nyine umwe w'ubuja slavery colonialism. Bivuze ngo bwa buja badutwayemwo bakabona imenga ntibihagije babona imenga bo dusanga ari wacu. Slavery ni kwa kuri bafata abanyafrika bakabatuma batwara hariya ayi bakaja kubacakarisha bakabagira baje. Colonialism naho bavuye iwabo baza gufata amatware y'iwacu ni kuvuga bava mu Burayi bakimara kubona ko batakomeza kubyijandikamo ngo bazi batunda abanyafrika baje kubakorera mu mirima babonye ko bova iwabo bahita baza muri Afrika. Bivuze ngo Afrika yakubise ku mpande zibiri. Uruhande rwa mbere nuko baje baradutunda badutwara iwabo tujya kubakorera mu mirima aho usanga benshi batwawe kera bakuriyeyo baravyarana mpaka bucakara burahira mpaka uyu munsi aho usanga ari habirabure b'abanyamerika babaki ibintu nk'ivyo onye slavery. Nyuma baza kubera ko batokomeza kudutunda bakimera kumenya yuko hari imari n'ubutunzi bwinshi muri Afrika hakurikira colonialism bavi wabo baza kudutegekera iwacu badusahura batwara iwabo. Nyuma kandi ivyo birarangira turonka za independence muri Afrika hakurikira neocolonialism cyangwa se ubuja bwa none cyangwa se kuza gufata amatwari yo muri Afrika mu buryo bwa none aho benshi bava muri Afrika bijanye banashima ngo bagiye gushaka kubaho neza kandi ubuzima bwiza ni uko ari politike mbi za Afrika gusa nayo ubundi ubuzima bwiza bwari muri Afrika gusumba handi kuko urabe neza muri Afrika twahezagijwe byinshi naho hantu kubita isuka ubutaka bukamera niho hantu usanga atakizuba kirenze cyane siburi hamwe usanga ari kizuba kirenze siburi hamwe usanga ari urubura oya ariko iyo hanze usanga ari impanuka icyo bita isanganya accident naturel catastrophe naturelle usanga amazi yimuka za tsunami iki ugasanga hanze niho vyamaho gusa ariko bo ugasanga barateye imbere kubera umufuko n'ubutaka bwa Afrika mu buryo mucya nk'ubundi. Niyo byakurikiye rero uyu munsi neocolonialism basigiye badukoloniza mu buryo bushasha pano we bwa kero ya bushasha nibaza bakubita oya ahubwo baza muri diplomasi gake gake bakabumvisha ibintu mwamara kwemeranya bakaharuswa canke igiturire abayobozi ba Afrika bakavyemera bagategekesha amanyama n'igitugo bayoboye nyuma umutungo wa Afrika bakawutwara nkuko vyageze muri Niger kugeza uyu munsi bakabagomba abafaransa ko bashobora kugenda bafatira niyo bakomeze tware ndetse bazitware hariya anye mu Bufaransa wabo zibatunge ataco zimariye umunyanigeri. Nico cyakurikiye neocolonialism nico gihari uyu munsi ubucakara bwa none gukoloniza kwa none maze nyuma y'ibyo hakurikira hegemoni kugomba kwigira boss kugomba kwigira ubukirenga ku buryo ibindi bihugu bifata nk'abana utunze mu nzu. Colonialism then hegemony no yakurikiye. The world will have to get out of this. Bivuze ngo isi igomba kuva muri iki kibazo uko tumeze uko ibintu bimeze dukwiye kubivamo kandi n'isi ikwiye kuva muri eta y'ibintu kwimeze bikwiye guhinduka nibyo komeza kumera uko. We are at a crossroad. Kandi burya turi ku masanganzira rero aho tugomba gufata ikindi cyerekezo umwe ashaka kati ibumoso undi ashaka kati iburyo niho turi ibintu bigomba guhinduka byanka byakunda kugira ngo gahunda zirangire zo kwibira ko ari ba bose baza kutubira ibyo bashaka. We believe we are in a transition. Twebwe twizera ko turi mu mpinduka niko twizera turi mu mpinduka byanka byakunda turi mu mpinduka aho turi kuganishwa mu isi nshasha niyo gahunda niko gahunda zenstaye mbabwira ngo ni kuri Hakim Productions mwari kumwe na Hakim ariko bigiye bavyiza wabonye aka video ugacugira subscribe aho nyine kuri Hakim Productions ugacukwa ndajya kunzogera ku buryo buri kiganiro kizosoka kigushikira neza cyane mukomeza gusanza kubandi kugira ngo dukome duteze imbere ivyacu mu gihugu i Burundi nkuko bisanzwe. Bye bye.